Anyang laki din! Ammom lakay, adda na buyak iti Facebook. Anya manan aya dayta? Inton barutawan ka no, saan ka nun nga agpante, tapno dagos asumrak ti swerte. Anya? Kalokwan lang dayta tunya. Saan ko naktumot? Diyay nga ron nabuyak iti Facebook, kat saan anagpanti iti napalpalabas ang paru atawan. Kita ang kat, nagsasaruno ti swerte na. Yak amuking kao. Isuman mo ti aramidak inton barutawan, 5 nga aldaw asa anak nga agpanti, tapno dagos asumrak ti swerte. Anya? Sakto na ti agswerte lakay, ultimong. Saan ka mairanod ko naktumat? Malawinan, kukwam lang nagswerte ka. Angam nung ilawan makamukag bugaw, salbag. Hoy, Beshi, anya ngay matilutwam inton baro atawan. Barutawan nga awan makukwarta mare. Ha? Ayan na nga dagiti tangdan mo anak iraraap. Kaya nakisiksik ka iti napalpalabas nga aldaw. Ha? Intong itmon sa amoy kami na amin nan. Anya nga ita, awan lutwo mo inton baro atawan. Awan a talaga mare. Ngam ada planok nga aramidak inton barutawan. Tapno dagos man asumrak ti swerte iti pagtaengan mi. Ha? Anya nga day tamare. Manaypod into no December 31, aging ga into January 4, sa anak man nga agpampante. What? Wan kumare, tasigon iti nabuyak iti Facebook. Saan ka no nagpampante iti 5 nga aldaw, iti napalpalabas a baro atawon. Kita ang ka nagswerte. Anya? Awan na nagdumaan nyo mo iti asawak. Sakto lang ti agswerte kung naktumot. Pulos, asaan kayo ang mairano? Nya, laki din. Ay, awanan. Natuluyan sa amad ti na nadadaal ti panunod ay aton niya. Uwan nga rod, sis. Agasem man, tasaan ka nung agpanti iti 5 nga aldaw, inton baro atawan. Tapno dago sa sumrag iti swerte. Panunod lang day jet awan makukwarta na kidi, ah? Ti amok akit ada kwartana day jay. Ta nagsasaruno mo ti pakitangtangdanan na iti napalpalabas alawas. Nagsasaruno, ah? Nga mo rin nabiim at mapan ni Jesugalan. Papanan na ngay no sana maibos. Sa ita, saan ka nun nga agpanti? Tapno sumrag ti swerte? Anya laki din. Hintun kwan, sa bali lang aro ti sumrag takitaag. Ay, isupay Ay, no sumrag ti ay na, yaam mo. Yak mo iti daya kumarita. Naawan makukwarta na kit tila sumsumrag iti panunot na. Sapay lang kumaa, ta saan ta ama akaran iti kasya pa nagpampanunot na kumare. Ay, yad adayo na kumamot ako mare. Ang mayat magkumat at da sumrag magkadata. Itay ka pa yung agkatkatawa, baklita. Ha? Anya laon iti katkatawa maya. Dayjay to, mga minaton niya. Tila mapampanunot na. Ha? Tapay man nito niya. Nakuna na nga road, asaan ka nung nga agpanti inton baro atawan. Anya laki din da di ako marik aya. Saan nagpanti? Apay awan pantinan? Manipod ka nung inton December 31, aging ka inton January 4, kat saan ka nung nga agpanti. Tapno dago sa sumbrag ti swerte. Ay, salbagay. Nakapidpidutan na ngayon nga tamanan iti tayo tapamati na. Ada nga rod ka nung nabuya na iti Facebook, asaan ang nagpanti ka nagiti napalpalabas sa baro atawan. Kit ni, nagswerte ka nung matitibiyag na. Diya alam mo iti tayo kumarem. Gapo iti kaawan nga takwarta na iso at tila mapampanunot nan. Wano, nadadailan iti panunot na. Apo bigbigat kag samsampay ka iti linabaam aton niya. Ha? Ay, wan ana na. Nga mabit lang. Kasla underwear mo mat dagita inlabam. Wan na. Underwear ko dagitoy. Inlabak amin nang taidulin ko iti 4 nga aldaw. Anya, taapay nga idulin mo iti 4 nga aldaw. Sana nga agpanti manipod inton bigat aging ga inton no January 4 na.
Nay, taapay. Anya laki din, kas iti kunada nga rod. No barutawan, saan nga agpante, tapno dagos asumrak ti swerte. Andiya, unay kanton niya, tilay bagbagambag. Ni, sanak nga gang angaw nana, pudno ti ibagbagak. Iso nga rod nga inlabak amin ng ti underwear ko, tamakain na namot iti upat nga aldaw. Ta sa anak nga rod nga agpantipay. Hay, ito niya, ayos ka kadilaan. Ha? Nadadaal samot tanday ta panunot mo, salbag ka? Kinaawan kwartam day ta, iso atila mapampanunot mo. Anya laki din? Ay, daimbag pa'y dagiti karuba, tabisi da ngaglutluto iti handada. Ay, naimbag da pa talaga. Data, awan din naimbag ka data. Tayo nun unam, buti nagsugsugal ka nagiti napalpalabas nga aldaw. Iso nga awan handata, salay. Sana bali ata ikayang-kayang kuntulang akastoy. Anya, hoy to niya. Anya ka rin na nangararamidan mo. Kayang-kayang ka, sakit awan pa'y pantay mo. Sumngaw. Ni, imbagak matkan ka nga upat nga aldaw sa anak agpante. Tapno sumrok ti swerte. Anya laki din ayan, Danilo. Ay, una yan, Diyos mio, Marimar. Yakon amuti ibagaking katon niya. Ha? Pangasim man ta sa ang karumrumar. Nakababain laki, di ka nagiti tawa makakita-king ka. Oh. Anya kumangay ti nakababay ni ti dayta. Iberberok ko nga ro ti pagsarkan ti swerte. Sumngaw nga raw. Hindi ka man nagpantay. Salbag kiti. Swerte nga ibagbagam. Agagag ka, tapno agswerte ka. Sa nakastang agkayang-kayang ka. Asaan ka nakapantay? Patungpa ka na eh. Ay, nalpasan ti January 1. Wan nga rod mare, kaya't kumusta nga eh. Anya nga matin lutom, tumayak man mangilaban. Anya nga'y kumatiloto kat awan nga rod kwartak si kamot. Anya? Iso ngayon kayang-kayang kulatan ah. Kaslakas din eh. Sus, ay na, pakawan na maapaw. Yamot. Oo, kamot bakla mo. Ay siya, Diyos mio garapon. Anya kuka umutol niya. Talaga gaya ng impay-pay sumon, timbaga, masan ka agpanpante. Impay-paisok adi. Tapno sumunok ti swerte kunada nga rod ya. Ay, tsak amo na niya timbaga ken kamare. Nagado ko nga. Naimbag kumamot nung nag-shift ka. Ngam saan man? Oo na yan. Ay, nakapapay lagi di tayo tangar aramidam. Si kakit dimot. Anya nga'y kumati nakababain. Kat awan mo't dakas nga aramidak. Kaya't kulaang mo't nga agswerte ti 2026 ko. Una yan. Ay, tsak kamugan ka. Ang mga nusan aswerte ti ipay na dahi tangar aramidam. Sigurado amalas. Anya laki din. Lakit din no ang awlaang nito niya day jay. Ngam impay-pay so naman. Ha? Tiyan niya, kumare. Naiina, nagrana kami itay. Awan at talaga pantina si ka. What? Ay, nako. Saan ko ma-explain, kumare? Anya? Pumanag na nga awan pantina. Naimbag kumamot no nag-shiv. Ngam saan mat? Tawanan ba'y na babae? No kasta barbasan. Ayaw na yan. Anya lang di ako na dagiti makakita king kuana no kasta. Katanya nga eh. Saan namat nga amo ti mapabainan nga uraan niya pa ti maibagakin kuanan. Hay, diyak laki di malapdan ti katawak na makita da diya babae. San ka lung agpante? Tapong sumrek ti swerte, salpag de. Pamati tawan makukwarta na si ka. Awan at talaga ata naglaing tumang aming nga agsugal ti awanan baing. Anya laki di. Hoy, tapno mom to niya. Siya nga asamam ti mababay ni ti kasta kararamiday mo. Anya? Pangasim matagpanti ka. No niya launa ti pagkakastaan. Si kakit di mo, Danilo. No siyak to ti agswerte. Si kamot lang ti umuna ama iranod kunak tumag. Anya? Nagadungay bagpagam nga. Tapno mo man niya. Amin na masabak ko ako kumparay. Kantyaw, kas ka na insulto ti mang manggagaw. Panipod ka na kwada. Gapoy ti kasta ngaramim mo. Tapno ang mamatan niya, Danilo. Uraan niya pati bagbagdag iti sinalit ako kumparem. Awan bibiyang ko. Nita. Saan nga isudat ti agswerte no bilang laeng. No di ka tsak mismo. Isungar aramidak amin tapno sumrak adagos ti swerte itaabaro atawan. Maawatam! Hay, jak amon no niya pati bagaking katon niya.
Makamo ka man lang, iti biyak now. Salbag ka. Naman lang maturo ka ni salas. Maturo ka rito yung silid na siksika. Turog ko. Danilo! Anay ko! Tulungan na! Pangasim! Kaya saan ka? Dati parigo mo yan. Sana ka nagpantian na turog. Diyak na puotan. At dautot nga imay ng kagat itikwak. Anya? Nagsakit lagay. Anay ko! Kasla nagdara pa yung tikwa. Gaboy di pa ng kagat di awanan bain nga utot. Kakalakyan di utaw. Puno ka ba yan? Pagyaman ka ta, kinaga na lang. Saan na nga yung taray dito? Masalbag. Anya? Nango na siguro, ano bang site? Nagangpap, oh. Di ko ang kinagaan na latan, ah. Nuhapay kami na, saan ka nagpanday? Magkumamano, saan na nakalibay, wano diwig. Di ko lagbay nga. Alam mo to na, mga sabol ka na iti iagas ko, iti kuhak. Nagsakit at talaga, ti kinagat na. Maranak na yung utot palapalak at talaga. Mayagas ko ngayon. Awan na. Awan may tulong kuking katon niya. Makunak lang, gunggunam. Ala, itultuloy mo pa dayta nga naramidang. Barang iti sumaruno, akagaton iti dayta. Itaraynan dayta, manimanay mo. Makapaikawa mo tanya. Awan mo tinito niya amarana at dito'y tersena yung agtamtambay na na. Ha, apaisan mo nga amaw, tinapasamak kan kwa na. Ha? Apay na na. Anya tapos hamakin ko na. Kaano kinagati utot, ti mabagbagi na. Ha? Susapon niya. Wan, kinagat ka no ti utot, iso nga uray lang nagdara. Nilakay na mo lang, tinangibaga kanyak iti na minsan. Tay may gimatang iti agwa kan kapas. Ay, jak amon anya tibagak nana. Noan niya launay ngamin ay ti saan na pagpanpansyan. Kanayon na nga ibaga. Atapno ka no agswerte, itapa no atawen. Ngaman nga ita, kinagat lang arot ti utot ti ti mabagbagin. Dahita nga rod ka. Ay, Nana, kumusta nga tanito niya ngagpaiso? Atapay nga mani-manina? Uno, intangalin ti utot. anya? Maangot at talaga ti utot dayjay. Tasan lang aruda naman nagdigos. Saan pa yung agpante? Anya laki din. Oh, aday ta, kumare. Agpakapaka ka lang aruda na magmag na ita. Ay, anay ko. Nagsakit ang talaga kumari. Naimbag di mari, takinagat na laang. Saan na ka nga intaray, dahi ta kakaiso, na amanim-anim anakadiwig, salbag. Sigakit dimot, mari. Puno mo tibagbagak mari, saan lang nga nakadiwig, nakalibipay. Kahit kumusta? Nagpanti ka kadimot langan. Ha? Aywan, mari. Nagpanti akon. Kunakun kat. Awan pa iti si mangpet aswerte. Ngam naadaan kan iti parikot. No niya lang amin ayamo. Ito niya tinaknakan mo. Mala, husto ko man kumari tani. Nagsakit at talaga. Nagsanniit si ka. Ti awanan pa inday di nga utot. Nagtadam tingipon na. Ay na, baso mumut lang ako mare. Imbis nga agsapol kay ti panggidam, tapno agswerte ka. Saan mo, taday takit, naggay kaya nga saan ang nakapante, tinararamid mo. Anya nga ita, anya laki, de. Kat, kumusta nga hindi mabagbagim, kumare? Ha? Naimbag man, tasan akinatab ti utot na takakaisuon amanimanim kumare. Imbag lakid din ta kinagat na laan. Si kakit dimot kumari.
Agpakkapakkang ka na magna. Gapu iti panang kagat ti utod dita mabagbagim. Siguro, nagpanti ka mat ita. Nagpanti akon kumare. Ay, naamok la kumakas to iti mapasamak. Nagpanti ak la kuman. Husto lang mat nga kinagat ti utod dayta. Tapno mapadasam mat ti nakagat. Tapno iti kasta agpanti ka. Anya? Tilan tumot nga min patpat siya mapamati tapno agswerte. Anya nga ita. Awan pa'y swerte asimang peking ka. Ngam agparparikot ka. Ay, Nasayaat. No saan nga agimpeksyon dayta. Ngam na agimpeksyon. Jaklamon to niya. ay na, saan kumamot amare? Baro taon nga awan makukwarta. Sakit paggastusan pa ilang ti bagbagamat. Basol mo lang, kumare. Awan sa balya pa basulam. No saan adita nagsadot na bagim. Anya laki din dayto eh. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Anay! Nagsakit una yung tiyan ko, nanang. Kaslasan ko nakabalan. Anay! Day, saan ka unay analaaw kat nakababain? Kita man kat si kalaang tinakapigpig sa tingiwat na dito'y labor room. Diyak to kaya to, nanang. Kastoy matgayam kasakit ya ganak. Salbagkit din na itang ayat-ayat. Ay na, matayak sa matan. Nagbayag lakit din ti asawam aya, ta iso ti mangkadwakan ka ditoy. Mababain ako ni ti kasta nga aramidam. Inawagak matan ni tay nanang. Sigurado pa umayday jayan. Agsikal manan, ananay ko. Kinayat mo tinagpasikog sa ita, aglaaw-laaw ka. Nasaya at matandakan. Si Kanti mangkadwa iti asawam dito'y labor room tarumwara kon. Sige na. Katagyaman na kiti pa ng kadwayo ta asawa. Ayop ka, Darwin. Sika ko matiagri ka takastoy. Numukla ko makastoy ka sakit ya ganak. Sana ko man na nagpaspasikugan ka. Anay ko. Una ka matulong. Nagalas mo titigas tayo magbagam. Kababain, nagaduti makangag. Uray pa yan doon ti makangag. Awan bibiyang ko. Ag-relax ka lang amin Saan ka sumanao? Tapos sa nakarkaro asumakit ta tiyan mo. Uray aguli magak. Nasakit lata. Anay ko. Anay. Ayop ka, Darwin. Ay ala, nag-cute mo tanti ka anak ka. Sa klutak man. Ay. Inayadam sina. Saan amon munyi ka day taa? Amom ka day no kasano tirigat ko anaganak. Saan mo masuksukatan day ta no matnagmaw? Nag-OA ka mo tan manang. Para sa klutak laang. Sukatan nga ibagbagamot dita. Ay na, ibagbaga ko tirigat ti aganakken ka. Kaslasaan mo nga amo no may lasat mo pa yun no matay kan. Isuasan ka lang na makias asawa. Anya? Agbakbakutak abalasang kasta? Ibagbagak laang tirigat na. Jakmat kayo ti agbakbakut abalasang manang. Lakay, apay nga aging gaitak di nakmapampansinan ay. Gapo tayong babay na kaya ospital. Sobra mo ti panagsasaong kanya. Siyak matan ti pabasulang mi ti panaganak mo. Idinto anagayatan tamatadwa. Kasla siyak lang tinaggalas mo. Tay no mayibkas ko lang matati sakit a marikrik na. Tapno mariknam matati sakit na. San lang asyak ti makarikrik na. Apay rumbang ayakas jay taramidam. Apay nga dagiti taddo mga agan anak ijay. Kat saan damot a pagsasawan da asawa da.
Ala, lipata mong dayjay lakay. Saan na bali, tawan mo't makaamam mo kada tayo di ospital. Uray pa siyak ti sang kakita dagiti agan anak. Ang mga no ibagada pa siyak lang tinangayat iti panagsikog mo. Ang mga no ibagada pa apinilit ka lang. Ala, husto ka din lakay, di ka nagpasugnod. Basta nasakit tinakam ko iti kasdyang inaramin mo lumen. Tatang, umayak man. Apay, aday bagam. Awan tatang, umayak lang agpalabas iti oras. Katnukan anak ni bakit mo, bantayam kumaabarok. Masursuro na karon tatang. Ha? Apay Imbabay na kaya ospital. Ayop ka Darwin, no amok na kumaakastoy tirigat ti agarak. Diyak kuma nagpaspasikogken ka. Kung kunanakit din. Anya, madimot ang agpaiso day tang ibagbagana. Kababayin tatang. So imbes nga si kaswag, kat masursuro na kinkwana. Naawan ti ganas kung kinkwana. Ay, sana kasta abarok. Awatim latan di asawam. Asawam nga raw. Narigat nga min ti aganak mo. Iso nga agawid kan. Tamapan mo awiran di putot mo. Apay ayan ti asawam. Pimanaw nanang, Kat napananangay. dakam mo. Kasla na sakit tinakam na kanyak, gapo ka dagiti bagbagak iti ospital nanang. Sama nga may na nasaya at dagiti imbagbagam. Sakto pa'y kat mabainak iti panagsasaom ijay. Anya nga ron ti maramidak ngay. Kajak mat ammo ti sasawak, gapo iti sakit ang marikrik na. Siyempre, mabain mo't ati asawam. Agkidaw kalatan iti pamakawan kankwana ta si kamot ti nakabasaon. Uy nanang, nagkidawak matan iti pamakawan. Pakawanan na kuman alakay, di na kumamat papasan Kana anak ko launay. Nasakit nga rod tinakam ko kadagidin sa usawang mo. Iso nga rod nga kidkidawak iti pamakawan. Ala, kasi kasungkit din tanak ta. Saan ako napakadanagan? Basta, nagkidawa kon iti pamakawan kan kalakay. Iso apakawanan na kumamatan Dakkel magaya man taputot mo. Sakto ti may sa anino nga. Ay katuwa na pare. Itapay lang, kumparen tawag ko ka. Ayun mo ta. Ayan ni misis mo ay pare. Si kamot ti gawa awer. Paglabla ba? Ay kat pasaron man yun ani baby. Ha? Tap no maminsan ti panagrikat ako nada pare. Ay, saanan pare? Huston ti may isang anak mi. Ne, apay ngay. Kakaasak to man na pagsasawan ni Lomen into naganak. Anya? Uwan pare. Ang mga no pagsasawan nak tumanan. Lakay. Apay, kalbit ka, kalbit. Agpakaturog ka man Anya kamutan lakay. Anyan ti problema maya. Dakkel ni baby. Oh, higit din na saya. Tapno saan ta marigrigatan nga agaw-awir. May metpay kumano magnan. Saan aday tati kayat ko asawan. Dakkelan ni baby. Ngam aging gaita, di nakmatan pagan Kaputa jak kahit nga agsikog ka. Mailiw akong lakay. Maturog ka kit din. Inton nagsikog ka manan, sakto manan ti papasulam. Ay, saanan lakay? Oo. Alan anya kamutan. Manun abulan tinapalabas adi nakpagan
Pintas at talaga to'y kaanakak manang. Kita mo, dumakdak ka la pumimpintas. Talaga? Asino nga iti karupurupa na? Si kansamad manang. Agpaisaw? Wan. Kuma, aganak kamot iti lalaki. Ay, saan kun akayat ti aganak manon? Kinunakmat kan ka nagrigat ti aganak. Adda nga rod asawam, mabalin ka di mo't asaan ka nga aganak. Ay, basta. Diyak kayat ti aganak manon. Ne, apa yan manang? Anya di mapaspasamakan ka. Adon samat na kan ko na kontra iti tiyan ko. Naikontra wano agninaw ka manan. Anya? Ay sabagay, saan ang nakaskas daaw no aginaw ka manang? Taadamot asawam. Kinunam asan mo na kaya ti agsikog. Ngam ita masikog ka manan. Nanang. Kasano ngay mananday ta. Inton aganak ka pagsasawam tumanan ti asawam. Tsak matam mo agsikugak nanang. Naminsan lang mo't nga day naramid mi ngam nagsikugak mat manan. Kat normal at adakat nga ron asawam. Nuapay kat nga mi na nagrigat ti aganak ah. Sana bale, basta inton dumakkel lagi ti anak, kat nasingpet da. Ngam no pagsangitan da kalaang nga inada, day ta tinasakit. Sa bagay mo't kit di ah. Kas kumakandalya nga anak yaw, kitaam kat nagpintas nga ubeng. Apay, saan ka ama ay ayo kan kuana? Maayaw nanang. Malagayam, isuasaan mo na pagproblemaan ti panagsikog mo. Tama ka itadliw-liwa dagiti anak tayo. Itatamasikob ka manin. Indon aganak ka, papasulan na manin ha. Diyak maamo agsikuga. Dayamot makiasawa saan nga agsikog. Malaksid ano lupas. Saan ka lakuman anak ya sa asawa no kastamad lang nga agwala ka no aganak ka. Ala, ikarkarigatak to ti agsingsing pet into naganakak lakay. Rumbang laeng, tas si kamot tinangpilit ka niya. Anay ko, ay salbag ti kastoy. Manjak ton na talaga. Agsinatan Darwin. Nasaysayat nga agsinatan ngamtay matayak. Kasla matayak iti panagrik na ka. Day tikot ti kong panakang ka. Sikat ti kalbit akalbit. Itataganak ka kasta ka manayin. Amo ka pagayat mo matlaang no kalbitan ka. Iso atap no sana na maulit ti panagsikog ko. Agsinatalangan. Pumanaw ka ni Jabalay. Malala. Lulay tati ko namdiso. Ala, daras sa mga rugdaga na. Agiddag ka nga agiddag tabarang rumor at daras ti baby ta. Tapno makapanaw tan dito ospital. Nalabasan ti palang ibabain mo kanyak dito. Makamukan dito'y balay. Ayabam ni nanang akaduam. Pagsagay saan tan dagit anak ta. Alaak ti inaunang anak ta. Kukuamot tay may kadwa. Wen Darwin, day talangan ti solusyon tapno sa anak ngagsikog. Kanyak mo tin maanusan tinakaro apa nang ibabain mo kanyak. Sikat tinang kalbit ngam siyak ti babasulam. Uray ata kay kayat mo, mate. Oray pa niya ti bagbagam. Sikat ti muna anang kalbit kanyak. Kalbit ka, kalbit nga. Kahit agsina kayo nga rudain. Wanin tatang, kas jaymot ngamin ti ugali ni Lomen. Ngamasan anasayat nga agsina kayaw. Duan ti anak yaw, sayta agsina kayaw. Gati sumot ti kayat na tatang. Kasi madagit anak yaw, ano kasta? Basol ni Lomen. Saan ko ang basol, tatang? Pinapanaw mo ti asawam.
pinapanaw ko, di madama nga aglible, burak nanang. Diyak kumakayatan nga ituloy na ti pumanaw, di nakaanaka. Kaya't naman ti pumanaw, di binaybay ako na. Kastanto mga may ti ugalim. Anya nga ron ti maramidak nga ino kastoy ti ugalik. Kat pangaasiyo kumata, kadwaandak pa'y dito'y balay nanang. Talaga akadwaan ka takaan anak mo kat nga rod. Imbes ko mga min ati asawam ti mga sikasukan ka, nga maawanan iti ganas, gapo iti kumkumporme nga ibagpagam. Sana bali nanang tamaudi da ito yun, apanaganak kon. Tapi manaw kat nga rudan ni Darwin. Ay, una yun pare. Apay, isa nyo ka rin ang maayos kani kumaray, ti bagbagiyaw. Diyak nga rod kahit asyak ti pabasulan na. No kasi nga ganak pare. Iso na sa isayat no sa arin agsiksikog. Nagsimplian mo ti parikot yun. No saan na kayat ti agsikaw? Nagadumo di ta pamuspusan pare. Ay katiso at agrami di ti pamuspusan pare. Tapno saan ko mang agsikog. Sa bagay sana solusyon ti panagsina iti day ta parikot yun pare. Niya laki day. Darwin. Ang lalaki din. Apay nga adta ka dito. Mailiw ka itanak ta. Orayam ang makarieng ta nakaturog iti kwarto. Uray si kamad lakay kailiw kan. Ang lalaki din dito. Adday ta ka manayin. Nalipatan manayin. Tirigrigat mo anak-anak. Iso akas ta ka manayin. Lakay, agawid kayon iti anak na. Diyak kayat ngagsina ta. Pangaasim ka di alakay. Oho, di na kon maalay, ti panagpakpakasim lomen. Awanin pamatikin ka. Ura ibagam asan ka nga agungot inton aganak ka, saan muntumot laeng amatong pal. Talaga saan akong ngagsikog lakay. Gaputan na panak iti doktor. Nagpariseta ak iti mabalin nga usar tapno sa anak manan ngagsikog. Agpaisaw. Uwan lakay. Nagaramid ak iti remedyo, tapno saan tan ngagsina. Diyak kayat ngagsina ta, Darwin. Iso nga agawid kayon iti anak ta. Ay, anya laki din. No ada problema. Alaan iti nasayat asarita, tapo masolusyonan ti problema. Anya laki din. Gapota amin na problema, ada solusyon na ako nada. Papagayam, ditan tinagpatinggaan ti may sapay aparam. Dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Miss Grace. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Siya kung ti makaamo dito, sir. Sige. Agyaman ako na ikan ka, Ami. Awan anyaman na, sir. Anya lakit din. Kunak, ano saan mo akabailan nga ramida na si Kalaeng? Ta ibaga ko makinidya at tulungan na ka. Ay, saanan, sir? Kabaila ka syaklaang. Mabalin kumot nga iyawid, talapas ag ijebalay mi. Ay, kaano ka diti pa nang isubmit ko iti daytoy, sir? No, mabalin ko magit inton Martes. Biyernes ita. Iso nga adda pa iti talungal daw. Ay, kabailak nga ramidan daytoy, sir. Malampay laang iti Lunes akat itad ko kada kayon. Sige. Agyaman akmanan, Ami. Awan na talaga day jay, bida-bida ka trabaho. Ha? Asino ti ibagbagam, friend? Ne, asino pa'y kuma? May salaang matibida-bida ka trabaho tayo. Ni ami laang mat. Sa bagay, ni Ami laang mat. Ngam apay ni Ami. Adda ka din na aramid na? Nangag ko ngamin tinagsaritaan na kini Bus Itay.
At yung paramid ni boss king kwanang, dahil kat naskin ko maadwa at tao ti mga ramid. Ngam gaputa bida-bida, nakunana nga iso kanulatan. What? One friend, nakunapin ni bossing king kwanang ay baga na kumakanuking ka. Tapno tulungam, ngam imbagamot din ni Ami akabailan na kanaw, uray awang kadwanang. Puo na yan. Talaga amat Uray trabahuan ti dua a tao. Katrabahuan nang agmaymaysa. Kasamat at talaga ti bida-bida. Di uray man no trabahuan ko matilima a tao, kitrabahuan na. Tapno ka na yun ma-appreciate da. No anya launay Awan mo tinayon ti sweldo na. Iti kasdingar aramidan na. May antay ulatan. Anya ngay nga ron, kit bida-bida ti awanan ba Anya laki din. Una yun ay atikas to'y makabanog tiyag trabaho. Ay ka talaga kasta Ay, mabitlahan. Anya kay nagitamot. Imot mo ang nakakabil iti eco bag. Ay, jak nga minalpas ti ipapaaramid ni bossing. Iso nga inyawid kun Anya? Ay, nabisinak lakay. Nakaluto ka din? Wait, nakasaganan ti makan ni kusina. Imunan anangan ti anak ta. Datalaan nga ti saan pa Kasta ka di. Alang aron, intamanganan, tado pa'y ti aramidag, inton madamdama. Apay ay ngamin amasapol nga agiyawid kay ti trabaho dito'y balay. Abay, kurang ay ti 8 hours sa panagtrabaho, may trabaho yun. Ay apo, ayan ulay. Nagadukat sa ludsod mon. Ha? Saan matasikat timang trabaho no bilang laang? Ay una yun. Nalala, gusto. Dakas gaya mo tagsaludsod ita. Ala, intamanganan. Kastoy. Alauna ni ti parbango. Nangyamjak pa'y nakagudwa ti aramidag. Ay, picturak man kit dita i-post ko iti Facebook. Sa kabilan iti caption na nga overtime until midnight. Wow, unay kan bakit? Alauna pala iti parbangan. Manda ka pala ang dito kusina. Ay, jak pa'y nga rod nalpastoy aramidag. Unay daytan bakit? Manulain nga oras ti panagturog mo no kasta. Ay, katanyangay nga rod. Talaga kasta Ituloy mo to daytan inton bigat bakit? Unay kakit din ay maturog tan. Day takot ti ipuy-puyata mo. Ay, sanak man na pakibibiyangan si Kanuli. Makapabwisit. Ha? Noon mo't lang ti may tulong mo kanya. Nasaysayat pa ngayon ka maturugan. Sumanao, salbag kit de. Unay day talangam si kami. Kaslasaan ka na't naturog iti manuarabi Ay, wala na. Diretso mo't atalo rabi sa anak nakaturog iti husto. Ha? Tapay ngay. Ano nga mintiniawid ko nga inaramid ko. Andi kayat mo asawan, titrab-trabaho jay opisina yaw, iso tiyaw awid mo. Ay, wala na. Tapno lang maisambot. Ura deta na kinagagat mo, ame. Ay, kasta talaga, nana. Anyang nga rod ngay, katawan mo't dadu matalkan ni boss me. Ha? Andat kayat mo asawan. Kano nagsasado mga mindagiti katrabahuak. Kan may saan atalkan ni boss me isuda. Dadyana ka di kan bakla ti kayat mo asawan. Ay, katasino pa'y kumangay, nana. Kat isuda mo ti katrabahuak. Adamat kit di ati mabalinda may tulong dagiti daduma katrabahuak. Ngam dumalat tangamen ti trabaho. Kayat mo asawan. Si kalang ti talkan ni busyaw. Kaslakas tanana na.
Oo na yan. Kat oray kasta, i-manage mula ti oras mo, tapno makaturog kay tinasayaatan eh. Kasla ka mo sumbe, tilangam ame. Unay day tanalangam ame. Kas kala sumbe. Anya? Hoy! Jak magustuhan day nga angaw mo si kabakla. Ha? Ni, ibagbagak mo tipod no Agsarming ka ngay nga ta. Tapno makitam day talangam. May 1 kilo ket 1/4 day ta ay bags mo salbag. Kasta talaga ti ado ti aramidan na dito yung opisina. What? Kan, kasta talaga ti taltal kan ti boss. Ado ti aramidan na. Oh, come on, Ami. Taltal ka nakakadini, boss. Wano talaga lang nga pabida-bida ka dito'y trabaho. Anya? Tapno amom anya, masyado kang pabida. Agasam man, uray trabahon ti 5 a tao, kit ikarkarigatam nga aramidan asi kalaang. Tapno agparang lang asi katitaltal kanda, nga uray saan mat. Anya? Sadyang pabida laang. Sana kaya't asawon day ta, kit si kalaang ti mapagtalkan. Anya laki din. Hoy, nangan alhamot iti turad mo, tala ibagam ti kasde kini ami itay. Siyempre, nagtao di ti kinangisit ko, ti kinaturad ko, ade. Anya? Kaya't mo asawan, ada powers na dita kinangisit mo? Adda talaga. Saan man nasakti kaskasta na da nga ami? Isulak ano ti mapagtalkan iti trabaho. Puuna yan. Durabag tupay nga urahin na. Hindi ka pala dinurab nga rod tapno maring iti matmaturog akararwana. Mariingki di tinatay na kararwana. Sika talaga. Agasam man. Ibaga nakidi nga isulak ano ti matalak. Isu nga isulaang ti ado ti mararamidan na. Ti awanan baing nga ami. Agraraman mo tanda dya babae. Saan aga po iti talak isu nga adu ti mararamidan na. Sadyang bida-bida lang ba? Kiti sumat. Datan tupay kat saan tapay anaaramid anang ngiyawid iti trabahuan. Katuan mat. Isulang ti akinaramid kadagita, takayat na, nga isulang ti map-appreciate ni bossing, salbag! Naimbag kumamot, no iti day tangar aramidan na. Kit adda na yun ti sweldo na. Gumawan mat. Agpapada tayo mutlat ta. Kasta talaga, friend. Saan asweldo ti habol ni Amia niya? No, dekat, titaktakdaran na nga ugali na. Ti bida-bida iti trabaho, anya lakit din. Alaman nga ro dyan Pangasim tayo lepas mo tayo aging gayintong Thursday. O sige, sir. Rugyak da ito yung madamdam, ha. Good. Nasken nga min ama ipasa tayo da ito inton Friday. Isa malpas ko man Thursday. Sure! Ay, ala, sir! Syaklatan ti mga ramid iti dayta. Ha? Ang mga no sana kabaulan ni Jana nga ilepas aging gainton Huwebes. Ha? Syaklatan, kunak tumet. Saan mo akabaulan dayta nga ilepas? Ibagbagakon. O sige. Sigalat nga ro da nami. Agyaman ako na, ha? Awan anyaman na, sir. Sigurado nga min, asaan ang maaramid ni Jana dayta. Iso asyaklatan. Ay! Salbag kiti amin, salbag! Po, nahinda dyan nga ami aya. Ay, bida talaga. At yun na pa din ni Jollibee tikas dyan ugali na. Bida ang saya. Ay! Kasla jak maklon da dyan naramid na kanyak. Iti pa'y mismo sangwanan ni boss. Anya laki din. Pabida talaga. Kasla Jollibee. Bida ang saya. Kasla imparo pa na king ka nga wan apulos ti ka ba alam. Kun mararamidam Saan lang akasla, friend? Talaga nga parupa na. Agasaman, kurang lang kut ibaga na kinibos adang bulak. Saan ko marami ti paparamid na? Isu nga isulatan ka no ti mga ramid agasam dat. Di ka pala sinungbatan iti sangwanan ni boss. Tamnog nakam.
Sumgarak man iti kasi nga ugali na. Bida-bida talaga. Ay, saan ko ma-describe di kinaagin lalaing kan bida-bida na dito trabaho ya? Ay, adan tulad taal daw na dayjay, Jana. Laglagi pa nga aming agin lalaing, kat agpatinggan tulad tati kinaagin lalaing da, Jana. Nalaki din. Adumanon na ito inyawin mo, bakit? Aywan, ado talaga. Inyawid ko na, tamok ngamin asaan akabailan ni Jan nga aramidan. Ha? Iso ko matipang tadan ni boss. Iso ko mati mga ramid. Ngam amok nga ada pagkadambal na dayjay a babae. Iso ako nakasyakon. Oo na yun namin. San mo't siguro adambal ni Jana? Nalabas ka mo. Ne, takasla iso ti kanunungam ah. Nung atada kayo latan ti agasawa. Salbag ka. Anya? Hay, diya ka mukhang ka. Apay kami nga ibagam adambal siya tao. Kat po numat. Manumatan nga ulit nga imbagakan ka. Nga am-amuda kun ijay trabaho. Gapo iti multitasking nga kinataok. Isong arod nga awan makunan ni boss kanyak. Tauray aramidan ti lima tao. Kabaelak nga aramidan nga uray syaklaang. Ngam iti sa lodso. Adda ka di mo tinayon ti sweldom, iti kastangar aramida? Pumanaw ka man dito inuli. Diyak kaya't makita na ita pa nag-group-grupam. Salbag ka. Nay, una yun day talaga mami. Kakapsutak nga rod nana. Diyak maawatan tirik na kan maululawak pa eh. Anya, nagkapamayatan na rabyan ka unay. Sa dino pa'y kuma. Nagapuak iti trabaho ah. Nag-overtime ak ngamin. Ay na, pangaasim tayong kagpa-check up. Ame! Nay, matumba ka matan! Ay, tulong! Ni, napukawan mo tinitipot! Kasano na ito yan? Tulong! Apay nga data dito inuli. Napukawan kay ti puot, iti ijitersina ni anti muna. Naimbaglaan na, tadana ka nga iti pukaw na. Anya? Pangasim man, tausto nga minin ti panagpuypuyat mo, bakit? Husto nga minin, ti panangyaw-awid mo kadag itinaskan amat trabaho, iti trabaho yo. Agasam man nga taramid mo. Aging ga alas 2 iti parbangon, adda ka pa ilang agtrabaho. Anyan. Awam mo nga ti uray 5, ana-paralyze, anayon ti sweldom. Uray banking la kumakawayan. Anya laki din. Nagadumot na naibagam nuli. Pudno mo ti magpagak, bakit? Sana ya? Oh, ita nga adda ka dito ospital. Adda nga raw ti maitulong ti bus mo. Ti pagtrab-trabawam. Awan! Awan bayad ti kinabida-bida ti trabaho, ami. Tandaan am da ita, bakit? Gapulang ita aramid mo abida-bida. Mo sa ospital ka. Aw nga maitulong da uray 5 nga duleng. No itultuloy mo pa ita aramid mo, bakit? Hay! Jack Lamon! Naimbag man na, ta dito'y pa'y ayan nyo, tinakapukawan ti puot na. Ay, wan nga raw. Naimbag ta saan nga iji kalsada, nga awan babalay. Aywan, imbag ko ng tanadlaw ko pa'y. Kan, naimbag langan, tada nakangag itipukaw ko. Awan lat makunkunak iti dayta. Basol na mutlaang. Anyat kayat mo asawan. No saan ko mapabida-bida iti trabaho? No saan na ko matrabahuan amin, di trabahuan ko maiti 5 tao. Saan ko mga agsakit akas jay? Nalabas to mga amin ti kinabida-bida na. Ah, kastagayam. Wan! Kunak ano isulaang ti taltal kan ti busyaw. Isu nga isulaang ti makararamay, da isulaang mo ti bagbaga na kanyak. Ay, sana po no dahi tanana. Kaya't na lang amin ti agpabida, iso akasta, nyalaki din.
Naimaglaki din ta nagsubli pa iti puot mo, ami. Ni, nagalas mo tanday ta pasungad mo si kabakla. Pudno mo ti bagbagak, Tanuin laylayon mo, asaan na nagsubli ti puot mo. Nakababain ko ma, ti pakay si istoryaan, salbag ka. Anya, Ibaga ti tao, anatay kalaeng, gapo iti ugali, mapabida-bida iti trabaho. Ura aramidin nga minti lima a tao, kat agpresenta ka asikan. Uray mula iyawe, Diyos mio marimar. ay pangaasim man ta huston. Diyak kaya ti makirinig yar ita. Oho, ti kunam kidni akit mapaypayswan ka iti bagbagak. Katala ita amayat ka manan, kat sige manan alam amin, iyawid mo amin, nagiti matrabaho dito Ijay mon balay yung aramiden. Anya, Barang iti maikadwa gundaway, ang mapukawan ka iti puot, kat makita mon ti resulta ti kinabida-bida, salbag ka. anya. Sakto latan ti mga istorya iti tattao, ti kinabida-bidam, itaas ibibiyag ka. Ay, anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Dayto iti para kada kayo, nanang. Anya ngay daytoy. Duster dayta. Awan pa'y limpyo a pang balayo a makita. Puro abot-abot dagiti pang balayo abado. Anya laki din. Dayjay ka timayat ata presko. Nangro na kat nagpudot dito ayan tayo. Apay, saan nyo kayat ti agbado iti baro a duster? Kayat ko baro ko naman. Ngam saan mo't nga importante daytoy anak ko. Urno ngam kidi ati kwarta. Ay, syempre, agur-urnungak mo't laeng nanang. Naira na laeng adakil tinaglakwak ita. Iso ana panunot kayo nga ingatangan ka ni tatang. No kasta, adamat kinitatang mo. Ay, adaan nanang. Itad kuntumat, inton sumangpet. Daytoy mati para kada kayo, tatang. Anya man na ito yun, alagas-kastusang. Anya lakit din. Agpada kayo lang kanina ng akaslasaan anaragsak no kasta nga dagatang para kada kayo. Saan ba't nga iti kasta, anak ko? Ay naragragsak ko ba? No makita nga dan kaayat-ayat po. Manuntitawan mo. Ngam awan pa'y nobyo. Aday ta kayo man ako nakon tatang. Anya nga rin ti maramidak nga ino awan mo may lawan nga agaram. Apay nusikan ti agaram. Anya? Ay, nakababain mo tatang. Babae akong agaram makit din. Ato di tatamamok a babae ti nag-first move. Apay, awan kursunanam iti kalugaran tayo. Ay, pakpakawan mo tano siyak ti agaram. Inton agapa kami to, ang mga no isingir na lang nga siyak ti nagaram. Kit di nga binlasing patipil siya pa. Di saan aman nakiapa. Kundi ayatun na kanto iti napudlo anak ko. Nugasat ko ti maadaan iti asawa, maadaan anak tatang. Ngamno saan ay katanya ngay nga rod. Tinapatag, adda kayo kaninana nga mga ayat kanyak. Aun agam, dumteng to ti panawin. Amapukaw na kami iti inam iti na ito alubong. Kat agmay masakan to. Isong ano adda mailawan nga agarim kita. Isong batam kit dinasakos. Taag kasar kayon. 13 taon mo ni. Ayos. Saan aday ta ti pakaburiburan ti panunot yo tatang. Awatin nyo kit din da ito short pan kansando a ginatang ko. 7 a paris da ita. Ti bayad ti kamote empredo. Ay, agyaman na kalo rin. Imbaglaki din adda kang agat-gatang kalagi ti produkto, may.
Saan min akasapulan nga agbiyahe niya ile? Iso nga gagat kayo latang agmula Fredo. Tagatangak dagiti mula yo. Papaya nga awan tila ako manalom a papaya. Ha? Ay padasat ti mapanagkita kadagiti mulak a papaya. Bareng adda na loom. Urayan ka nga rod sakbay nga agbiyahe ak. Isupay nga ibiyahe no adda na loom a papaya. Pangipanamay kadagitan ng loma papaya, Manong Frido. Mapan ko ilaho kin ni Loreng. Rason mo sa amot ti mapan naglakaw, ngam kinapudno na korsunadam ni Loreng, Manong. Anya kurso na da sa umit. Asino ay mo tagkrasi di ka naglaad. Anya lahaki din. Uray na laad ata, big time. Sigurado nga do ti kwartana da jay. Takanayon nga agbiyahe nga aglakaw itinatay. Ayaw na niya. Balasang pa ni Loreng. Anya nga tanong padasam nga armay, Manong. Sumaya ti biyag mo, no daya ti maasawam. Tadama ko na, business na. Ayaw na niya. Pulos mo nga minasaan ko ako kursunada. Urayin na, basta sumaya ato ti biyag mo, Manong. Sana kas ita, kakaasi kang agtaltalon. Nakakutkutong ka. Nung maasawam ni Loreng, saan kanton nga agtalon? Kadwa amto nga biyahe itinatay, Manaw. Nyalaki din. Sabong para kin ka, Loreng. Ha? Ne, apay nga ikan na kiti sabong? Agayatak kin ka, Loreng. Katsapay la kuma, tadanamnamak kin ka. Ha? Agpaiso ka diday nga ibagbaga? Oo, Loreng. Talagang agayatak kin ka. Diyak namnamaan nga damat gayang mangayat kanyak. Ay, apay nga siyak ti kinayat mo. Kat nagadumot ti napipintas dita. Kat napintas ka mat, Loreng. Napintas ti ba nagpuspusom? Kan nagagat ka ba? Panagkunak, agbagay tayo. Gaputag padataan nagagat. Excuse me. Pasensya ka na. No makisampitaw ako, kada kayo. Ding-dingga kami, hindi pa nagtungtungtung yukit. Panagkunak, naskang na makiasawa ka ni Loreng. Kaya't ko ni Fredo, aparakin ka, tanagagit. Isuasaan mo na panunutin, sumpat mo, anak ko. Agkasar kayo kinsin. Ni tatang mat, nakababain mo tikas tangar aramidan nyo. Hindi kita nakababain. Sana nakababain, anak ko. Saan mo aparigatan ni Fredo? Tayo sunto mo lang, tayo pagtulungan na. Agkasar kayo, ang lalaki din. Tagasawatan, Fredo. Naskan nga rod atulungan na itinegosyo ka. Ha? Kasano kayo ti panagtalong ka? Ay, saan kan nga agtalon? Ipatalon mo laangan ti talon mo. Takaddoan nak nga agatang kan aglako itinatnatang kan prutas. Sige nga rod no isuti ko na. Amom ka diti agmaneho? Amo ka. Gumatangak nga rod iti lugan ta imanehom. Isuti usaran tangag biyahe itinatnatang. Ada kwarta mga igatang mo. Awan mo pulos kwarta nga eh. Ay, ada urnong ko. Nga basit laang mata. Umanay matngatan nga igatang ta iti second hand alugan ta. Iso ang aron, Loreng. Kat, kumusta kayo mo't ngay kini Fredo dito kaipatpatakder abalayaw? Ayos kami laang mat nanang. Nasingpot mo't laka din ni Fredo. Ay,
singpat-mat, nanang. Siyak mat ti makakamong ag desisyon. Di nak mabibiyangan. Wan mat amin kan kuana nga ibaga. Ay kat nasaya at nga ron ano kasta anak ko. Kung naklakit din no agbakbakit ka na balasang. Ni Fredo siguro tinaituding agasat ko, nanang. Ala, say-saya atin yung nga ron Kat sapay la kumata iti kabiitan a panawan. Ikanda kami matan kinitatang mo iti apo ko. Kita mantalang amitan manong Frido. Apiti lang ha. Gapotasaan ka ngagtaltalon, timo daw kan. Kanya limokmag ka pa yan. Nagmayatin ta pagbagim manong. Gimwapo ka mo iti kastaunay. Kasala ko ng pangit kasigod. Ay kit pudno mo manong. Ita kit nagbalin ka mo iti na tao. Supra ka mo't. Pwera ang manong. Dakkelan ti nagbaliwam. Makita mo ita, ti pikto na dya insurok king ka. Nga rod. Mariknak mo't laang tigimin awaan ti biyag ko sa ka. Ibagbagak to magking ka manong. Iso asaan na masasayar ti rignam, ibagbagak ang nagbalin ka na tao. Hanya laki din manong. Ulay, lumugan kayo ni Tikadwam. Ay, si ka mag-aam daw manong Frido. Lumugan kayo. O may kalori, lumugan tan. Sige manong. Sa di nung tipapanan nyo aya. Dahil tulod kayo. Tamno saan kayo magmagna. Itulod ko ni Lori dita balay da manong. Kinaduak ta da pinasyar na agayem na. Kayan ayat mo ka din ni Ading Lure. Agar-ara magpailayang manong Frido. Kas na kayam. Sige nga rod, tayo tulod kayo. Naimbag pa'y da di agayam mo ta nagmayatan ti biyag na. Idi kat padpadam lang nga marigrikat. Saan mo't abimak nang no saan agapukin ni Loring? Uray basta bak na ang itan ko namma. Bak nang agpaiso, saan mo't anapintas di asawa na? O, di agbabae latan iti napintas. Babae ka, kastaki din ti bagbagam. Siyempre, anya di kagunggunaan na ngay abak nang no saan nga usaron ti kinabak nang na. Apay nga takas dyan ti panagkita kanyak ni Lore. Itay naglugan da iti lugan ko. Kasla nagpagkat ti panagkitkita na. Kasla da kayat na nga ibaga. Wano? Kras naki de. Mga rami da kiti pamuspusan. Tapno kita kami. Nagpintas ni Lore. Kaubingan na. San nakaskin ni Lore alaad? Mabalin ko, apagbalin ni Lore, a babae, no kaya't nalaki de. Si kamat ta dita sirok ti kayo, ading Lore. Asino ti urayam? Agur-urayak iti pagluganak manong. Papa namaya. Agpaili Umay ka na, tagpaili akmat. Mapanak agbayad iti bilmi iti kuryente. O sige manong, kaya't kumanti lumugan kan ka. Ay, lugan mo kunak kuma. Ala, mangan ka mga naling. Ato, to in order ko. Awan nga tati makakita ka data ditoy? Awan mo siguro? Kunuray man na da makakita. Awan mo't madingar aramidan ta. Mangmangan talayang mo. Amo, Manong Fredo, magustuak man ti lalaki akaskan ka? Ha? Tapay mo. Wan ata aminan, addakan ka. Adamot yung asawak. Arman ka kuma.
Awan mo't parikot kanyak no adan asawam. Ha? Tinapatag, sa anak abaybayan, kan maitid mo amin akasapula. Oh? Agpaisaw? Agpaiso! Naragsak ka mata si Mang Putfredo. Wala. Awanan sa pulag iti biyag ko. Bakit? At dami ng kanyak ita. Agpaiso? Uwan mo. At dami ng kanyak, Lore. Anya aluri? Ha? Nailawan ko matan. Shortcut ti Loreng. San ka di napimpintas no Lore ti awag ko keng ka? Ay, tiyak kayat. Adan sa bali nga akin nagan iti dayta dito'y lugar tayo. Kay kayat kulat ta tinagan ko tiyawag mo kanya. Ay, sige, no saan mo akayat? Di Loreng latan. Pasensya kan manong Orly nga may sardeng munti umay dito'y balay. Gapo ta busted kan. Anya? Nagkas ang mutin na ito panang busted mo kanyak, Lori. Nang namnamak pa'y mut akayat nak. Sorry laangan ha. Ngam naamiris ko nga awan turong tibiyag ko no si katipaki asawaak. Gwapo ka nga agpaiso ngam amok adinak maipaayan iti napindas a masakbayan. Sino ngay nga rutin na biro ka makaipaaiking ka itinapinta sa masakbayan? Awan bibiyang mo iti dayta, manong Orly. Basta, binasted mo ni Orle? Wanfredo, awan to matlang ti maganap ko kankwana. Nasayad mo nga ron na kasta. Kabuta jacket nga adda kaagaw ko kin ka. Saan ka amadanagan? Tasi ka lang ti biyag ko, awan sa bali. Kunaklakit din no kayan ayat mo ni din ni Orle. Ngam, nasayad mo. Saan mo pa'y asinong bata? Planok mo't kuman asong batan. Ngam, idinakita ka bigla, nagbaliw adagos ti panunot ko. Imbaglangan at inlugan kayo iti tiday di agon daway. Talaga siguro anay kadang ada tati para ititunggal maysa. Alangarot, magandan. Kalpasan na, ag-check-in tantang. Saan arumbang amarabianak, tama nga numakadlaw ni Lorraine. Traidor at talaga daya manong Prido. Jakla yung pagarap a babae na gaya man ni Lori. Laskin nga ipakita ka ni manang Loring nagiti video kin ladawan anaalak. Manipod iti restaurant. Aging ka nga imunag da iti hotel. Awanan ka iti bain manong Prido. Isumot laga mabinasted na kun ni Lori. Tagayam, addan relasyon da. At dalang aro din asawa na kin napintasin ti biyag na. Saan pa ilang amap na? Oh, apay Orly. Aday bagam ka ni Fredo. Awan dito'y napanagbayad iti bilmi iti silaw. Amok ngawan nito manang Loring. Oh, apay nga rod nga imay ka nga eh. Imayak tapno ipakita king kadag ito Anya nga minday taya. Mabit lang. Taday pabuyak king ka. Manang Loring. Nasaya at matanagawid kan, Fredo. Abay, ada ka di paramid mo bakit? Adda, Anya na ita? agimpaki kan, kat pumanaw kan itamat laang. Ni. Apay, paparawon nak mo tan bakit? Awanan ka itibain? Syakti na magbalin kan ka tao? Itatanan anay ka na tao? Isukat nakmutan iti ubeng kan na pinpintas? Ni. Anya ka din ito kay bagbagam bakit? Ay, saan ka na makapaglibak? Imay dito'y ni Orly, kat ada impakita na nga ebidensya. Manipod iti panangan niyo iti restaurant.
Agingga iti isasarakyo iti hotel akadwam dayjay alori. Kwa bakit iti... Isumat lagayam alori. Kunam kanyak, tamay lawlawan ka lang amang ibalbalikas itinagan na. Pakawanan ako, mabakit. Sorry talaga. Isin ako ni Lori. Pumanaw ka ni tamat laang. Ha? Gaputa inamin mo't laang ni Orly kanyak. Asaan nak nga ayatan at ilaang kwarta ti inayat mo kanyak. Oo, saan po Lori taluring? Urayan niya pa'y tibagbagam. Saan ako na mamatikan ka? Ala, agimpakikan kat pumanaw kan. Tilaang badom ati mabalin mong alaan. Anya? Awanan ka iti bain, Orly. Gapukin ka, insinan akong tasawak. Sikat yawanan ba Inaagaw mo ti babae nga yatak. At dala nga rodin king kati amin. Agawan nak pailaeng. Gaputa siyak ti kayat ni Lore. Kayat nakalaeng gapo iti kwartam. Ammumot nga armak. Inaagaw mo pailaeng. Isu akwitstan manong. Agpada talaeng anapukawan. Anya laki din. No, para ka ni Juan. Para ka ni Juan. Kat para ka ni Pedraw. Para laang ka ni Pedraw. Saan ka nga agagaw? Iti saan mo ako kwa? Anya laki din. Papagayam. Ditan tinagpatinggaan ti may sapay apara. Dito'y drama tayaw. Anya laki din. Insurat ni Miss Grace. Isang sagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.